Sari carita sing ratu pamyasu rekalaning tepan kadimangkin presiden yagi ngaturin ayah-ayahan wenten mino kadi begitu wentenan eriku ring Banjarsari ya nyoman karang malinge wenten cerita puniki rikalanan riku ring Banjarsari wenten minokadipun inyoman karangnya rabennya sampun pada wentenipun nyoman karang iriku ring Banjarsari napi malih dokrin sampun kebawas puniku wantah rapennyane sampun ngemasin mati ya kantun aleya wenten minokadi ukanipun nyoman karang edoke punika kantun kebawa salib iku katilar antuk ibu istri kali diri wentenipun nyoman karang iriku ring Banjarsari napi malih wenten minokadi pianakipune sareng kekalih maka kalih wong pawistri ya Sukasti pinih sane kapar tamu sane paling dhuwur pun muwaste inyoman Sukasti ne
Dalar sami alitan punika kepaos ipun niri jasa Sane mangke gelis punang cerita yang titiang kewontenanipun isu kasti kelawan niri jasa mangken sampun dok bajang sane kebawosan listu ayu sakadia rate kemang kadi kewontenanipun isu kasti kelawan niri jasa yenderah kewontenan ring jagate nen kamu ya menekadi itu sang yang rapi kembaran mangke gede basur cerita lantur kewontenan punang cerita rikalanin wonten minakadi ipun igede basura kalokta sakti tersugeng wontenipun gede basu sampun total kini kesugihanipun napi malih kini kesaktianipun nyoman karang raris wontenipun gede basur rekat kalau mopo bawasan sarang ipun inyoman kalanya sang apa tekan beli jani nah nyoman karang aden beli anake buka nyoman nahane sepetekan beli namai tunya nyoman sing jatuh lian ada pangitih beli ke nyoman ngedeng
janing sukasti di adi nyuman karang nah sepetekan beline sing jadelen dengan adi tuahnya raden anak kemukadi tuh ada pianak idewone nah tuh lah karite belinya nanti lakar angong wali mantu nah sehingga ada len tunya nadi ada nih yo ilu sukasti tunya nadi nah lakari itu angon mantu ada di rumah belinya di ya tekengan itigaron jangkepangan adi nyoman karang anak kebukunya nane ada tuh panak beline yo iki karo nah tuh lakar jangkepan lawan pianak idewone ya nek nyak sagang pipe adi nyuman karang anak ibu nah sepetekan beline tuahnya raden panak idewone nah tuh ada nih Yui Sukasti tuh lakari debeli angon beli mantu sehingga ada nah sawire tuh nyenadi nene suku adane lakar karyo pewahan pianak nah ne ada mulai pemadik beline wah kompet tuh nyenadi ya ngisi malu yen kuangan muen ba nah cudak kene adi nyoman karang nane ado pipis akompet nyenadi nah sakit nyenadi kuangan mirip wen nah dicu beli lah karomang anak kebuku adi dia nanti